Tanya pai nang sekat jing batai kat khot ngan ka arpong. Kat arpong. Jacob le neng ba. Oh you know brelu ya ka ba kan ya tai neng hadu. Kita kitin besar kai wang Henry mi kwa ban tip au breu babit. Pakata ka jinget klem kita ki jingle kalong ka ba ya. Jacob khot you know breu kan uba suksan baudan ka jinget Henry ka jingle wang breu babit. Kaketin bedam kadai kepala sim na tin Greek kini kau batali sudah kajing mut tali sudah ne kamut kan sya kajing tali jong kajing smau tu namar bau tahu breu baksan baru Jacob dannya kan nongrem kamat scam lara jaba nga kanyo onganget harai ngampen pau ita kajing le babagi jonga Cuma mi nak tahu juga jingat kanong rem jonga kam scam hakak tin jong cukup nglawan pinkat laun khot jonga ubre obit mangam dan nong rem ni tep biang bal ja pile yang kasri pisatian bisar pisak khot ajar raja pimbang evidence pimbang kita kisaki kisabut di biang larem kong tahu ni ubre larem nama belai Usuksan, udah nih kejinget, Andrai klaim kejinget. Baru juga wah sisoi dah keduk sa jang kini arngut. Disakri jong terakhir tesan bermeningkong kepada kejinget belum Abraham, keduk sa nu Abraham. Agar khat ke arhwe, khat ke arhusau, ngan pulih lot ikit khat tengnya pa sekitin jong mulai. Andrai hatu Shem laping sanyu Abraham ukpa jongi dagi jingle menbaula kenya aingu ya wisak. Ukon jong uha kata keduhan, miui berkata kejinget, kalau trailam bat kita kejinget jong, badai kita kejinget lapin jenai kata kejinget, te kumta lapin dep ia kata kejingtok keboong, Abraham ulanget yo blay, bala nyau kahok ia kata hau, bala khot ulok ublay, yoi badai kejinget baon puksan, yo brio te tang da kejinget ji. Kendiat tengnya pai sih kecing batai jangan ketin penksan kadai ke way like ketin kebadan tam haga Bible. Ti kamut ayo ong penksan kamut kane penksan kamut bau belai kan upen benar. Ya uno kan unong pop ubanget haga jingtrai jong gisu halo jaga jing pena bau long oboh kamut mar ya langit banga banu pi ublai kata kelemat upen benar. Oh kini kan tilong kan tiba kelam jing pobria tiba kelam jing duna. Kenal kau per bak lebak bar kajing pinkot kajing pinksan kamdai kajingnya lenti lene kamdai ke proses namar kadai kajing pinkana ke balik tang sisi nau belai bar kanum kelah kerba kajing pinkot bar kamlong kumta justification bar sanctification ke per bak lebak. Ke justification ke jatang sisen, ke sanctification ke jing pengkut, kadai ke bamala kasni. Niyo ya ke jing pengsan tang sisen, hakasni mengi pediang Yesus Kristus ring dan kam jing pengkut malakasni. Namar ngi lepop malakasni. Dan na pediang jang pi baslo ng ngapal ju lepop na de upor bang pediang Yesus Kristus rakti ini certificate. Dan dang mana lese dang yasirut bano sion wan seniro dai dang ya penat yano lese dang ya kerani kitin bamdai no bana sion wan seniro tarawi dang kam jiput kut malakas ni hare bakran sepang juga jipuksan patang kisien dan kampun sen ujuka bubatain bala pingsan yo Abraham daga jinget teh bu ulayu Abraham ukunya lo jong uai ukun itu kan ya kata jinget kejong Abraham deh haba upun i deka kam takalong ukloy ya kaban kongo ik mau blay pta ya kay mau blay kan udah wa loy kan balile ya kata wat ban ai tino nane berkenya la jong ukun kan ba uwi jero putbao de jinget jong kami ini kejingkeli, tengina pas ini kejingkeli. Kumno ni tu, balap pingsan you brio dah kejingnya, do kejubap kelang kebesuk.
Mani tu dia udan kan jaga jingim kan kebala kelah. Pat kum jo udan jaga jingim jaga jingkongo banlek ka mon ka jong belai kum bolong Abraham. Lalu jawab kau ngangai tahu Yesu. Henry ka jingim jong nakam kelah. Kam simlong dan kita ka jingim ka betebe. Bat kuat manim kum ukris Yesu. Kamut dan jingar ratin. Kabedai bat kita ka jingsap pingsan jeng ada ka jingit. Kadai ben terang dia ka kadai ka jingit ukris Yesu. Ben terangnya ben kuat ben kongu berbori ulai. Lemda kumta artin ya ka jingsap pingsan da ka jingit. Artin. Nang tawai nuksa na ka priyo bolong karahap tu ini pa nang dekat ka arbusan. Juru de siam lapun kesan da ki jingle ya karahap kanuti men bagala pediang semua bahai kita ki nong yalam kita ki nong lam keten ki nong sentiat bat bakala pa no ya ki na ka wai pat kalenti kakana sapang jong kane kanuti bolong karahap kakana sapang jong jing pediang semua bahai jong ka kita ki nong sentiat ngin ia kitab jong Joshua kal nong gebaar bat ya ka kusnam bakala yo na ka daw jong jingle ya ka kam. Ini ya po Joshua nang manreo dekat bukan reo dekat ke arusan. Kenapa ini kau? Pakai rahap ningkong kalang ngetsua hau play di Israel. Mana berkong bom dan di kau baru play di tong ni ukai long play bayam. Handrai kamkut tangkata. Handrai. Ya ke jinget jengkala pen pauling baju ke jingle bahajong ka syak kita kinong sentiat. Nela kadau ka sayo Dia kadau ko sa iyo kung pulat do. Dia kadau ko sa sius pa kum jo. Dia kadau ni naman ni kadau kan sa iyo kanya kata. Kading siya pinagsan wat unang to si Hebrew kan yung kan bagaday kahiro an. Nanay kaday ka briyo jong kajingat. Balay. Nor ka nget how blay. Ka le ro kata kajingat. Pagpaw kita. Walaupun kut Jacob dagane ka jing tho. Namar kumba kemet kelam kamen sem kalong kebayap kum taru kata ka jing nget kelam kita jingle kalong kebayap kan. Ora nuksa dak buai ya ka jing batay na kal jinglong jong kamet kamen sem. Nganget balalajay. Papisak mano bendung yu kulong senam jang pi menta mensin yung pilalet. Naina. Balalajay sim noy kamen sem jang ba jang pi ni kamet. Wan kenjat yang ketua met cong ada pi adi ada kadam ong. Nana. Lalu jaba la simno. Ya kamen sim. Nak ni kamet cong ada pi. Kamet cong ikolong kebayang. Dita musacu. Ya komtaru. Kajinget klem kajingle. Kalong kum kamet kebayang. Apala simno ikamen sim. Ada kamdan. Kajingnya dah hilang. Kajingnya hau Jesus Christ. Kadai menyelamkan syah kajingim jang kajingit bat kajingkok mo. Kadai menyelam berbor sana. Dan artli kidur ki bang kuat menyasam. Oh kadai kidur. Kaman sidun bang ayo ini kidur. Teng pelar bang ayo ini kidur reng. Kadai kidur. Kadai kadur kaya thok sepang jung priu king lieng ben ba pin yo ye kaman pin song ngati ka lieng pim dan kaman ki bon sien tak ci sien labiang kata de jantik piksan tambala ra pisong ngati ka lieng hikwa an boy stai siliang dinakan sim yu boy tawan king dai lara him king pin boy ajo hi bisa Hinpoy man sekali cakap apa film dia hinpoy ro. Nama film sim kiawan keng. Film sim kecil kelewan keng. Kumta ken kecil kustan jami rukum jo. Sakoi pat kadur. Kadi kadur. Kadur jo kadi kecuk jungi mentau kapau. Oh kadi kadur bitenat bapet ba. Bayu ni ubriu pada kali. Uni ubriu long kelak apa nama belai. Udan kami kawan dia kata ke enjin ha kata kali pendat kita ki wayar blok berkot kena munisi ketika install dan kawan lagi ya
Andai tu berulah kumno le sei jen buat khamat uang. Calo engine song gula, calo ya. Sano pilong kumta. Lalu jawab ngasim ya ke engine juga kali ke sangat ngalek hati kurkam pilek kumno. Pilek kumno babiang manikong raun i pastor wai kali dan kali bu sangker. Marembiang ra. Ndai. Ne kumno. Ti kumtaru la jaba. Ni kam mengidan ke jingat henrai nyemlayai. Dan jingpang hakar ko berkat jenguk jupi. Cik berkat ke jamusin jupi. Hapan sumar ya pi. Hapan sumar. Kasongo piyo ay kumini kasi hingkay naman kini kasi hingkay kitanang start nga beri. Mat kumjuro kikentuy nga beri bengin syen kasi kiklik mana kasni. Papleng tang mangan cunget au Yesus ka pabyang kadan kam yang ya ka bangan kenpau ya kita kisok ki mamit na ka jinget. Bolong ken kita mabha. Yesus wang na kisok pin ito. Kita kijang mo. Mun ba Ukraine ni kinang ito lupa balam dero na kisok pin tip. Te kumjuro on ito ya kikistan. Ibas mau tho janai ke jingka jong ketin jublai nakar kom im rukum long jong pi. Nakar kom im rukum long jongar rukum jo. Namar kata ko ki banget ngapit sngow ya kene ke jingkai. Hoi dan shibun ki jingkai ken ki ba long kum ki jingtho ban ya pian rai to tip kene ko wei. Mangi ki ba hikai nang ne ngem yeng ken nya ka bantai ka bangin ken tho e pi ngin ben ya pi ngin lese ngin keren asap ya pi. Rengi yang hangnya nakamenta banyarap lem ya pi kumbangi kuat lem ya ledir kumjo dan poisya tay kumta ya pi kumjo to shimmi pakani kalong gajing kentu gajing kenpam shimmi ya kani kan bakalong in puta gajing khot yang apa de pi ya ka bamangi kingin tebe bangin im ya gajing im kan ka ba long kum ukris Yesu lah ka ketin ketembe gajing berkat gajing tre oh da ka but ka bo jongi nginom la handrai Pat kuslai pra bangai Jesu long ngan pha yung mense ben udan dekat lembat pi tau mense chat bor un pin klan but un yarap pi to tran kurku ya kane kaktin ke jong lahapi komjo api kin gibas ngap haki yeng gisam pat pi gibas ngap online komjo yero kaktin Jesu amen